watukufu wazalendo ikao siku wazima harmaze za intervention zatu sikwalewa inu tirudiwa bo tirengeshwa bashinu rejilani ili huja hadi Simbawi harima masala menshi ikao yatokea za tuzamo sozim lani masala ya siasa yahusianao na nchi hatu na baadhi za masala mandojina ikao nga husio umujtama wa hatu wa Shikomori shale wonga rjowa nisa ramembawi izo ikao de zilio harima des réseaux sociaux, des ilio harma ya actualité, dizo wandu wenchi haina mundu ya talazuzio, haina mundu ya mbao izo ikao dwe amini na hamba izo ikao katu amini ili wakomori watikaye harma version zim sho wakomori weshe version zinji inge wakatila warengeze decision za hao iho ikao ndo kaza uso usiku wa juzi imhu wahi daula ya Komor mheshimiwa Rais Azali Assoumani ni serikali yahe waswali yidi harmashi sio shamzwa kabla ya medar mshi sio shamwali baada ya medar mshi sio shamzwani sha washindi wajitekeleza harma zifami nemiji kao wapotelewa nuwana hao harma imadamano ya mwisho ikao hadi saa rangu ile kade le 13 mai 13 14 15 16 17 hata le 18 19 yazia akafanya sihu ziohazi wafanya sihu ndadafu si je ne me trompe pas abonge armoa po bila shaka ngavo amaliza menyeha ngavo wanadamu wakoza laboro mbili za lawa harmashe shamzwan hodha maana wahim huwa hii daula hajitekeleza harmashe sio shamzwani iluhenda ya swali iliho baadhi ya aidi ya behe mhunatanga harmazi famika o jimunda na num suba harma sio shamzwani baada ya mga mjuawo izoikao zaka uzungulia izoikao ndo zakaya harma uhanywanyi maho wandu izoikao ndo zaka habishia uka imhu wahi daula ya tende nzuani imhu wahi daula ya tende iho wafundu imhu wahi daula wanzuani wajomzia wanzuani wajofenjao nungu ikao izo zidepase imhu wahi daula kwa ziti nungu ikao yuzu to hitwani auka imhu wahi daula nguyelewa yukana ye rais wahi Komor ye rais wahuwa Komor Rwamanza au Rwatsumanza ye rais wahi zisiwa za Komor yo rango imhu wahi daula haito hitwani hahe ya mungu amini yaukana katina wahanu arme ardhi ya Komor ya jowa mbakana kachujo henda hauka kana henda nisidari nizibeni masinji hauka rangura Azali Assoumani hakansi yufanywa marisiza menji yatijeja yatende hunu yatije hunu yatifanjao shemu wa daula nguyelewa yukana heze dhamana zahe za urais wahuwa Komori Rwamanza Rwatsumanza hakarmi wajibu yukana yende hanoshe swa shamzuani haamande kawaida ya kufanya ili uhenda ya soleidi denu wanzuani ili uhenda ya veo mhuna tanga harmo mjuampaje husiana ni mashababi ikao wafarekana ni dunia harima imandamani ya mwiso ya kaya mantiju ngasina takribani mifumo mili waka ama esuje yangu kaiti yao shesi jangu tikamanzani beheri sala ana za connexion isa ndiso nerve ba ngamjwanisa harma made ya bili régulier harma made ikao plus ga itrene harma za réseaux sociaux plus
Waamu wa ishiao version yobai, waamu wa fikirio kana abala zina ndugu za kweli. Haina mwekao zonra abo surtout. Baika ngizo permana harmezi hanoza wandu. Kabati version i contrediseo yambayo kinyume ya zila zambao yo henda hata wakati zirabo zila zo do sungu hakweli besha nuko joka zilandrabo shawu tsabake ebe ko kartujua e contre ani karjabi ilo e kinyume ya zinurishi yao yaminga sumo kubalize afumu komori ye ushinda hiyo. Ces derniers temps la communication ibira au harma des réseaux sociaux. Communication itourne au harma des réseaux sociaux. Ngabo wandu wa jirende ya ukana wode marasanyima wa huu wahe dunia dande le kungumanyo lahe ekipi ya Ashraf Sadashin hari raisi wa Facebook yikao ngauna système ya communication harma za réseaux sociaux ya uhanza wa detourne moral ya huwa Komoro hawati ya mbongo hitwani ikao wa aminyo kazi ya nugozini zinundrabu shina ritsohamba. Lesuala kaliti harma hizo letengo la Ashraf Sadashin mwamba o yote dubahan lesuala nili yo lesuala ngilo ya ukana wa decide sous les directives za Ashraf Sadashin wasalise majina ya wandu walio harumale jeshi la taifa wandu ikao ranzi asili ya hao huneijana ni hao hata wanjia harumale jeshi hata warenge vama na zaja ula haruma yenzi zinji za vira hata wa wasuliba nuleo waotsi wandu ikao mbuha parowaishi ya ukana wakana fikira za utiankudi le jeshi la taifa kojuhamba ensi eka zanti zamu sozi Ashraf Sadashin rais wa Facebook dele le tengolai ngwa bate communication ya ndrabu ya uhanza wa salise baadhi za wandu harumale jeshi hamadhumanio ya ukana hari ngwanza wa badaise za akli za wa Komori sika uhanza ndrejebanu nambia ukana wa Komori mzee watu Ashraf Sadashin wamsile bahanu wa makahumlindani uwene letengolahu ya ukanga mdogo wa suli daraja baada kamtsina hata njia ya umira kamtsina bahanu wa uhenda kamtsina mlango wa urema kamtsina wandu wambi ya ngongoza hushona nensi ya Komori ne waruma wensi ubahanu wa wasila wasango kamje mkaza wa nundabo hata mdwamba haringa mlongo yerewa wahayine majeshi wa Komori ngamungu hadisi la nyine majeshi wa Komori wenurumia ni rais Azali ya ukaharaka ya tawe ya hentezi ya rohe halafu kweli ngabo wa Komoro doku balika bagazila kweli Abdala Rafiki na Shekamed Abdala na Delami Saindu niletengola hao na marodofke kari kweli wandu wao warumia Ashraf Sadashin mwenetengolahe haruwa mbumia Azali wadadi Azali kana haraka utahu hentezi wezao beka kuja hentezi ya wajoshi ngajore ngaze dhamani ani wada mwiso wahe wandogo za ndrabo za utaha juste wafanye buzz ya uka Ashraf haelewa ya ukana obahanu ya wasudi kati na bahanu polia kati na mlango njia no wanzo ya survive politiquement Bokaba sainu na rikaze wandu ndrabo walio harumale jeshi na ruatien kudi ala ni ya ukana haina mungu juu ya ukana jeshi kama wafanya mbongo harumansi uko doja Facebook uko dota hamru mbada uko dota influencer Facebook wadomabia ya bongo nzo wabia Azali ngavurumia wa Azali au de qui sous quel statut ya etat-major ijote kaja huru mebashira afone etengolao ya ukamode mwa Azali ukaja. Le danger qu'il est c'est que Ashraf ikatielewa haombe seye tentative ya kudeta ya ifanya en 2005 si je ne me trompe pas harmasha siwa shamali yurume bonge mwao
mwanzo ike yarudia wote nafanya montage ya tanti angalika uzanunge jokiri izo zibiri bwa Sharafu kuna litangulahu hema stehi ni unika o tika ufikiri ya ukana daraja wa wasili he siasa he maha ho uzeye he doyen wa siasa na mdogo dukansi wene litangulahu wene majaleo wafanya siasa wena o waeleze kama nchini kaja wanungio jao wanambireja shahoja urenge wana wahe madani hao wana wajoka mbani hao wanaho wana nyuho wafanya wahazi hao ikao harimo wanrumo vumbo haruma zerezo sosio ina jeshi mwarumvumbo haruma zerezo sosio wandu ikao ranguwa nje haruma jeshi ataje hundelewo ye parcours ya hao parcours militaire ya hao kajaparo ka antashi na nongo ituka uyonsi Ashraf Said Hashim majeshi wavumbua haruma zerezo sosio wandu ikao ye parcours militaire ya hao hojimlifwa hao kajaparo ka antashi na nongoza husiana na destabilization yule mwana ikao watu wana kana ngani harima dahari ya juhamuno itona dira haina mungu topoheda hata mwasuli daraja ngamja mkazi wa ndundrabo ya ukarima jeshi wa mdumuni mwenye ambie Rais Azali geroni majeshi wakana mungu hamla wanzambe Rais Azali wasuenda wewe wenda wamambia hawa somanjishia eta major wamere shawaju jawuta hambar mazerezo sosio hawa jawata gouvernement fanto mili war mazerezo sosio harwa ngomrume wazale na wandeka ungazo trawode wanaho baba na wasainu rusarielewa mzangu Ashraf Said Hashim tafadhali yabana tarehi hukumunge jurbabu yuhukumu tena akama ngoni mwandu wa trenti hatu haruma msajaji wa kauhanza wa ita Ashraf ngofeze party mwandu ikao wa trenti haruma msajaji tina vubo wandu wa haruma zerezo sosio wa ruma wajao doamba kari rafiki na sayna delami na wao majeshi wanzafanya wanza tina wavubo pasko wao wa Ashraf wa ruma kana mambe jao paske wende ulona ani ye experience ya ruza kudeta hauka huitanta hufanye kudeta keja raisi hufungwa sababu de kudeta hiyo halafu wasainu huwasuli daraja wasaoneka kuti na njia zovira mwede wa moto wandu ani wale mafideli yetu na waho wahezerezo sosio na mwede makazi rafiki ndrabu na mwede makazi sayero dela mindrabu madese ramunga mjoka majeshi mafideli wa Rais Azali wa kontre wao kwa laukiri wa kontre ala nyaukana harime eta major hujao gendarmerie majina ya majeshi mawavumbu wa pia Ashraf wanere waruma waruma zerezo sosio wandu majina wavumbu wa pia wandu ikao roharime eta major ro gendarmerie roharma si masivili garijoka na wao wandika parcours ya hao wama militaire ma discipline wadunga parcours ya kana wabla kana militaire hazao jao haina hizi jogu jabo ufanye hazi weniyo bahi yode hazi hao wao mavumbo yabo wandika wao wallahi lazim rabu rafiki hoda delami hoda colonel Sheikh Ahmed Abdallah hola ani nuru mwavubawo pia wao wikao kamna nda arme ikaga wando wa arme walo na matashi bahimu eda hamjoda mtundo wangu wao ngamjoda ikaga na matashi ya ukaja waswini même pas 0.5%. halafu yule wanaona ya problem ya ukana wale watawa Amerika wao hata wavumbulo wao wasitotseha yesali Abdallah rafiki na ndugu za kudeta yizo mbuzi fikiri ndanda ndiaile wao ya ukanepa kuyao wahanya wasili bana wasaini haisaha vize retraite ya kisa so retraite international au regional au national katio kaelo jizigamani abasaini ngeuka ya kensi abasana prepare retraite ya manaye saberi ya rengerele yawo Muhammad huo eka hajaga ya mazera za sosio muto chafulwa
mtovumbula ezio si hanjuma elimjuao ramia shira kasina elimjuao rijao heli yae na chongona kama mashira fise jashimu hakayari mwale yangu ya ikoni katina nzia yobira mujiguruzo kwa maongu nsini da hijona shawa ikoni wakaufa wakati wa hembushi ili wanda shirafi ya wasudi ani katina shemen de repli hata wala waanru hika wakaye nao samahani hata wala waanru hakaye nao wahisawa mbadingu wamondekana weti mboka rifanya hazi sinao abasa inu ye plan ya shirafi boka yangalia wala wango wahi waeze rezo sosio ya wamonte ya ukana na rifubo mbukaza na mbukaza na mbukaza na mbukaza halafu kama unaanza mangali harumo wangu wavumbu wao pia Abdel Rafik nge commandant de nge chef wa e COSEP wanu sécurité civile wado le chef huyo sha kabla ya chef huyo akanavamana au niveau régional harume Afrika daraja ikao haina mbulu harume jeshi ya Afrika hajuhanza wasile daraja hiyo Abdel Rafik obahanya wasili bana basainu msuwa na mungu harumeja ekoro ya gendarmerie ujumteta shani wongo miyango hawongo nona inudi ya yena ya tu décide ngene poste ya tranquille obahanya li colonel de la Misendu chef adjoint de l'état-major Vanuri Mbao ha détaché conseiller militaire en donné Harma Douziban il déclare une nomination à héros affecté à Arabie Saoudite colonel Che ikao hakaya au parlement a détaché au Saïnou il a attaché au ministère de l'intérieur ani wao ikao ze statuza au bana Saïnou wa hisabu visa au retraite nikawa arumaya namna raelezi wa ni ugrade ikamba sangu visa retraite ya wewe utashwa poste ikao godake stable de poste technique de postes za responsabilité administrative des postes za diplomatique des postes za ukana obahania jokaya ngodo yale ya dise retraite yae namna ikao ngani ngodo nje ngarma uvumzi ngu anticipe wavumzi wahe ngu anticipe retraite yae na wa anticipe duka himso ma poste ikao ndio ka stable bahania ya joka halafu uwandu wavumbula wabo pia waandika wabilize echelon pia hata wasili daraja zidaraja wale nizo halafu ndio erreur kama communication yao ijitourne contre eux watsadewa vize wandu ikao tiwangumba ani hata wavumbula mbatso tseha amjuma bya hadisi Delami wakati alo chef wa GSHP katwale ya lo chef wa garde corps et courage SHP groupe de sécurité de haute personnalité ya wakati rais Sambi ya le président Delami de lo chef wa garde corps ba hiyo wakati entre 2008 wa sur 2010 tunatinga da mwali kechenda mwali gata na zaruko zitsaganya de la medolene magarde kurende waje ya opposition uone kana bana basainu il faut renverser le pouvoir général Salim kana haisa perdre pedali kana ushinda ya renverser le pouvoir dahanda bakawa sainu na rangalie par Delami katomba hilo wakabana mzwani mkabu jotifana parando haduka muravi bana mzani huo handokana Delami na mdiwazi parce que tout ce qui est déstabilisation Delami ne va pas jouer. Delami principiaire c'est un militaire haba ugarde hazia ugarde président yodi hazia na wakim sajaja hata shaye fidèle mise ambayo afanye en qualité de militaire. Bahir jari ziwa no wakati wahe umharbatu wa sawanji ya Abdulwahid waza buskile sambi bahe hamentene wa muhabbar Delami tranquille
daene magarde korwa sambingo do bala habakana nganzo wandu kadhawa gardewa haya hadetashi magarde korna mwana magarde bata Muhammad Abdul Wahhabi yaka opposant farouche wa rais Sambi de la mi afanywa pression hata ya retire garde de korwa Abdul Wahhabi woje SHP de la mi afanywa pression hata ya mretire parce que wanza destabilize Abdul Wahhabi waboe magari wa mzili de mishahara wa mzili za ndamite wafunge ma ministre wa Abdul Wahhabi wafanya ngo pia bayo wani serikali wafanya de la mi pression de la mi retire garde korwa na ulona Muhammad Abdul Wahhabi ne garde korwa na Mohamed Ali Said Mali on doit GSHP de la mi anda net Ecoinu, il y a groupe de sécurité de haute personnalité. Et comme Nambi Yokana Abdul Wahhabi, kati gouverneur, kati président wa Siba, un simple civil, et garde Koronga m'jom retire. Mais tant que Havotewano Wangazija, ou Havotewano Mali, il est président de l'île autonome d'Engazija. Bah, garde Koronga Jukabo de Nae. Hata imanda hijehis tilamika jadafie shao neseukana ezedo manaza hangu ndazi na bahajujua ustei ya mto garde corps ya jahunu hao ya Montego garde présidentiel wa renverse pouvoir hajoshi nazifanya nuka jazifanya yundo katia kanaze pouvoir ya chef ya ugere toute une garde présidentielle en un clic de doigt, Hadodjo, on envers ce pouvoir de l'ami chef de l'état-major adjoint. Il y a détaché, il y a affecté l'ambassade Comore et l'Arabie Saoudite. Nous, Kajazifan, à la fois, Saïnou, il y a Sayaona, retraite, il y a préparé au Naïchaya après retraite. Nous, Aminio Kakweli, de la Minjo Kalenji, Harma Mafiti, Amandeo. Ani yaba Komori pia wasiwaele wayokana ashrafi no wanabari wahe wahisa wanatsishi hani hanedira kwa tsina bahanu wenda kwa tsina bahanu narchajam sanjerka zaondram ko johamba rafiki kawo wisanfu dan hazia ambakane hazia hondaini afanye hazia bahi kwenda kabisa onondoje shekame dabdala ukabatimba para mushamba bandugu za militaire daino hazini no bahani affecta yafanya hazi ya reje halafu masuala manda yao le problème c'est le fait qu'il y a kana on doit kazawa nundrabo harumandongo sensible hamanda zini heureusement ka wandu ikao wangu juao za antecédents militaires zao heureusement ya kana rais Azali c'est un militaire ngujue na militaire yafanya wazide nao heureusement ya ukana ema militaire wao ngwaele wao ya ukana ehazi hatu ndainu haina serikali jujabanu ngatofanya haina rais jujabanu ngatofanya hazi da sinai icho ndizo engeba naona mumba jina de ka rais bana hajoka hadunge je kubarika bala zila kweli dala rafiki wazafanye kudeta au sidela ningo wazafanye kudeta wakati wakana ze opportunity wajidofanya kudeta zirogopia wakanizo hata shari ya shika dingoni mwao semungo za wala za hashiri halafu basaindo juka wajamekana ani mutsona mise en scène za communication zipangwao haruma za réseaux sociaux ne serikali ya ashrafi wae mufanye plan mudesine hafanya hanikaze directive owangoahe wajua haruma za réseaux sociaux wajua wadohamba mnyanya na mafiti ya mandawa njomikani juste na indisinzi mwelewa kazi rungo izonda na mwede matunde ze pajika o wakomori wenjo uziso pajika o hau ze sheni zilo Facebook wakomoro kozi dunga ikao izo sheni ikao wama opposant chaîne libre Comore Info izo sheni izo pierre jokana mais ma journaliste walio mazero sociaux kanga roko ma journaliste au contrôle serikali zeno wazaliswamisha anga sina mfumo bani uka furafiki mbuka ndo afanye kudeta kamtsina bahanu mazishia ikati ndo ashrafi
na hizo speech ikao zijufa hizo shemiza ya opposition zilo harma za réseaux sociaux neze page ya opposition zilo harma za réseaux sociaux shaka mjao na page toka uyonsi wazanzi hawazamba na bia kambu elewa ya kana zindugu za ndrab umunyanya uyashirafa tunakati hajipanga ndani haya haparae ye kipiahe hana mwalimu bahambe jao bayi mbesenge jo destabilize na mchema mwani babu haramansi yangu mwajo dazi baswe kwa tuona hata reaksyon ya mda kwa tushi hata mbarungo mwajo dazi abonge haramansi alalini wakumori nishilia au mjo nishilia mtikubali wala mtiparu joto hitwani hani ya ukana ngabo mndu nugo parane nele jeshi ya mbwandungo bisenga mndu mwana manzani wahe armwe na jeshi ya kumpara hamambia mnyanya wanrabu na mahadisi ande se she eta major woko hadisi da unambu civil ko jabo mwabia rongo za husiana kudeta hauza husiana destabilisation armanti. Je le dis, je le répète et je le confirme. Ya état-major, ami, bekrem, ya état-major. Woko du hadisi da una civil ko jomabia umwambia robo za husiana kudeta, robo za husiana destabilisation, harimanti. Iwebese dele jeshi ya zukwangu iburwa, huikoni wakatohema jeshi wakataraka watu fuatiti, wadogo fanya majehena mrao duka na jeshi la hao. Ondo dushinda na wewe wana umsirunio. Baba le jeshi la duka na mvude le jeshi la iburu. Desiri le jeshi logo para wa shirafi wambia kana bange bazali wede wamwambia uka yatawede nwana. Besele jeshi dilo ni la iburu abaki. Shizrabu. Isondrabu. État-major wajukana plaza hao. Wajukana mission ya hao wanza waifanya. Wajukana longo wanza zifanya. Wadoja wezambara mwezere zamba Facebook. Hao wajao dono mambu Facebook ya zamba. Ya mwenye de gendarmerie ya Ludefines au de gendarmerie ya Mr. Bean. Sha état-major kwa jajo kagwala rungofoja hao do para mbu Facebook hawarma mchujwa Instagram au TikTok wadu yakana wadu ifunda bia zali yatawedo nwanaye baba nisari rambuwa baba nuja handugu za ndrabu za mafiti za mnyanya gam aminya ukana harumele swala hilo ashrafi wai haisanguelewa ya ukana ye plan ya haisan yeshu baada ya issue ya 2005 haruma kudeta wakaanza waifanye haruma shesi wa shamali ya jaringwa yafungwa Faransa hunu yafungulwa haruma sana ngwanzo ya recidive shawa saimu ngwanzo profite ya réseaux sociaux ya profite wandu le trebola ya londa nilo haruma ya kabine ya Facebook ya ahe waudo andika wa saimu ngwanzo warumie wanjie haruma yejo hadiwa za kamisoma 2026 hadiwaza yakana état-major yakaya wakati ya 89 na 90 na 2000 yosi état-major yo 2026 mtu wana jeshi wana mission ya njao ya ifanye eka personnel hawe kando goza uza destabilize ya do para mbu Facebook ya do mambia kana hamba jao ndio ambe jao ya hundu mwende wakaya msachaji ashirafi mchujwa mbundu buhazi mchujwa ndabu ya ukana ya direction politique isayi mnatiania katujwa hanamne ya ushida ya jempoze politiquement gwanza joue ya jeinu ya pondo ahe waduja mwezi réseaux sociaux wadu wamekana militari kadha na militari kadha na militari kadha na militari kadha gwanza wafanya kudeta militari kadha gwanza wa destabi hawanile majeshi wa nyurumu hene tafadhali tafadhali ngasi 2026 mbuka la ujua ya tujaba ya kensi ya tuaba mnyanya halafu wandu kweli balaga wandu kweli wakubaliwe kabala zila ndugu za kweli wakubaliwe kabala kweli hali balaga majeshi watukaenda wafanye kudeta watukaenda renverse rais azali wandu kweli waaminiyo
halafu zintabisha unga mwanda siri lo siasa nzima ngwani parao na mtundeze rogo zila basi la ndugu mkinisha kabala zila wanakuwa jazamba hindi karijana majeshi kwa wako fanya tentative ya destabilizance au ya urenga ezi izo karijazamba garjuo yokana ujo zifanya she ikawa zifanya huko kwa loruma wangu Facebook ndani mande madoanda kama ngana nzor fanya kava halafu mvubwe na nzina tena c'est la police de Tampi. Nsi amini kima jeshi hato wasulia ngabo ya ukana o andu e majeshi wa vumbulao o grado wa vumbulao arbaze rezo sociaux o andu ikawo ze antécédents militaires zao ze parcours militaire ya hao o andu ikawo kwatina hata taashililiyo visible localité watante wa destabiliser nsi hao watante wafanya ndongo ikawo gizo kinyume mweze institutione mikonti ya hedaula timikani exemple ya delami ya ukana uwe position kani yo 2008 2009 2010 haduju wa ile garde présidentielle wa renge yezi sans aucun problème mana hakana soutien hajokana soutien ya opposition ya kaya wakati yo c'est de opposition mara shiliwa wa hainu hajokana soutien ya communauté internationale wakati yo hajokana soutien ya population au wakati yo 2008-2009 no delami kajazifanya simwambia kama hafanyi oppression hata yatowe ema garde rapproché wakawa antizo Mohamed Abdul Wahab wakati opposition entre Mohamed Abdul Wahab ya le président wa Shangazija yatoishi na rais Sam delami abandon c'est une autorité obligée à bénéficier de sécurité ya GSH parce que yudi hazia mwa jojo ufanye contraire halafu wandu wamada wao wandu wajawatilo harmoze rezo sosio hariwa wajawa wafanye kudeta halafu tida mkawa wajawa wafanye kudeta bahi shangwa parao ashirafi niletengo la ashirafi nilio harmoze rezo sosio na mdohanda ukaba munga garanzao Rais Azali ya tifanye betizi Rais Azali ifara kaya taweleno wana banga rojo urenga yenye mwangala filmu haku mwangala Netflix haku mwangala series zingi haku zilati kweli zemi za nseni zifanyishia odoka na baraka bachirafi mzawangwa shirafi dami tegoda mwangala Netflix haku mwangala series zingi haku aibo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amonge pour conclure armo sujet hinu do wambia wandundasi ikao kwa tula unandishia banu na mdotunda wanza no kufari ambao bala zila jumkanisha kazano wazakweli ni mwambie ni ukana mtujua kama jeshi wandu jina shekadu wandu wavumbulwa bala imadzina yaho wandu wavumbulwa bala wala wandu ikao banurizamba o wahisa ngwa prepareo i retraite ya hao ne retraite ya hao i prepare c'est pas maintenant wajoka uja wagashi toute une carrière politique toute une carrière militaire ikao wajipangi yayo wa passe ze échelons et étapes za militaire pia hata wasulize daraja walonizo rangu Sheikh Ahmed Abdallah rangu colonel Rafiki rangu colonel Saindou rangu colonel Kamal wandu kauze étapes zao wazidungu hata wasuliwa c'est pas maintenant gouvernement za Facebook na wazungu wenda waranga botrokadero rumuranga mafuta mabunjidio watu do joka huja wadanganye zitwa hainu ya karina mwende mwafanye kudeta ya kadavili ya état major ya crème ya état major njaba kakabati militaire udongo hadisi na shirafi ya militaire hadisi na wandu wa shirafi izo njaza ambayo mkinisha kangwao she ekremia état major ikamwanza wafanya ngongo kwa dadu jawaduru mambu Facebook ya ukaenda wambe jao enda wambe balunga ranzao wazalie wafanya na tahadhari wajoda za wafanyize nuza hao wahise wafanye mission hao wahise za nuzi zia
C'est pour vous dire ya ukana vanu ngabo plan ya communication ya msajaja na ndrabo ya hisa etablisi wani Ashraf ni letengo lahe zaidi de serikali wala si serikali antsami ni balakabala yongi hata kaire aziko bo wadofanya ze conseil de ministres zao arma restaurant yo ilo Marseille mwezi wadona na kadu nzima wafanya conseil de ministres raforek ba photo ta Facebook shaharma oandwikao watidon kudi harma ze réseaux sociaux ma militaire madina simamwe wandu waidi wasawo nja wanshi shadela mina rafiki waandwikao ze postes ne serait-ce que les postes clés wakanizo doit faire déstabilisation des occasions za jipresente watu para filiha c'est pas maintenant wa préparer les retraites yao c'est pas maintenant wa préparer ye maudu yaho wana hawe ka wana hawa basainu do wahisa warengao zerele c'est pas maintenant tulojuka ujawanjie harmanungu za mafiti halafaru wadu para wadu Facebook wadu baka karimrumi yao ni Rais Azadi ulimwambia tawede nwana ibafara duka urengenzi ondutsi dawa miyo ni mtabisha wao yaka wavumbulwa watiandika wao alaikum salam watiandika wao waparo songe mais ces occasions de présenter chaque waparo songe parce que ani hata mimi ngazintabishao esa tunza ni abordan babeshi je yule ni mabia ni mnogo ni para ya ukana mnogo na bia bala za mnogo zambishia au bala jukiriza zando kindo ngaro kozandrabo dalili mzima na mtunde mparo mishia ramuza ngo zinu za hambo za nisohambo ngamtongozi shena mngu mzima hawandu wa ili wa hele tengo la Ashraf shaka mjeshi harmaze page za opposition zilo Facebook harmaze chaîne za opposition zilo Facebook na harmaze page ka ohanzia sans filtre comme deshi hata mbenga mzima hawo wandu wa Facebook comme deshi hata mbenga mzima ya aborde sujet là parce que wajokana ila sujet kao ketina nike nitet ketina usoka itina dingo shawala wandu bai watujibiwa na rabeli mbabese gardo déstabiliser mbabe c'est vraiment ambie kana émission échoué haukanga aminiu ya ukana vanu ngasarmansi yikao haina mbu izokweli ganyino ze relations zanyu na majeshi walio harma zeka militaire izokweli ganyino wando hanyu hadisi danyina sha cette fois-ci vous vous êtes trompé des personnes de tête vous êtes trompé harma communication hanyu manza mwimeni parce que wakomori ngwaeli wao hao imajeshi wao hawao ngwaeli wao ya ukane communication rabo Mzee Ashraf président excellence Ashraf Sidi Hashim wao ya hukana ni communication rabo na mafiti juste mtuanza msalise wangu sha la hemu mala asafi shadid wangu manza mwasalise wangu ikao ngwao raha franzi hale c'est pas Facebook aujourd'hui c'est les joka huja iwasalise amwabushiriyo bahati njema harmaze dhamana ikaodo walonizo nizo wazihunda nyumeni haina mwana jeshi ya vumulu abantu ya eleo ya ukana inuma ngani mmitihani ya Mwenyezi Mungu sharu pia ngwajua ya ukana nrabo wajua kana nrabo surtout harma nrabo wakati hamanda unu harma nrabo ikawa nungwa elewa ya ukana panu ani hakatinda njeo zizikezo sulibhan zotsoroman na upando zirejei bahi abonge ngamwambio makoloneli wa vumbulo abantu niwambia kana hata hitima tsharinga mwanzo mjukanza msome hiti hata hitima mtisome basi wangu jua pia ka ununyanya zindabwe ndutu ya mafiti yatsona hata wanangu watu walemewa zeira za kisiasa za hisa za watrawa watona bahanu bopulia watona bahanu bonjia watona bahanu ndongozo hambia wa Komori wawambi ya ndrabo zinji wawasulila jamsan kwatina ngozo wambia ngo harima namna ya ukana wavuzi kaba ya wajosi ili
itoka vala uongo haruma ze réseaux sociaux ngo wao shana mkubali na mwelewe kana zinono zanrabu. Et c'est pas alaykoum salam, et c'est pas maintenant simwambia ndo, c'est pas maintenant rafiki ajuka na munjarma juu ya mafiti ya mbato yitona usu yanduza uhanza destabilizenti hiaji ni zevamana ni nubahamya waswili ni daraja aloniyo na ula mkaluha ya arma umujtama. C'est pas le colonel Rafik celui du Kobjan Jarman Rosa Mafiti Hamanizo. C'est pas le colonel Delami Sendou celui du Kobjan Jarman Rosa Hamanizo ou wakatika wakanaze opportunité za ukaya rengensi. Mais il a toujours dit non. Haina muzifanyisha wanu zeno wikao zidungu ngizo zidungu wasta wa hazo haina mrudhamana uluha rumenti wa ihansono wa Komori kabati namna yokana wanjie toza za mchajaji. Hizo mdo zitola ushahidi. Hizo mdo zitola ushahidi. Haukati zinshi entre 2008 na 2009 wakati Delami Sendou yalona et garde rapproché ya président de la République ya lo chefwa hayo ya ijereo ikaw hakana plein pouvoir harma et groupe de sécurité de haute présidence et haute personnalité SHP hakana plein pouvoir yokana ya fanyi déstabilisation harma insi nukaja parotante parce que ngwelewa yokana obahanya wasuli bana bahainu gutaho ye honor yahe ne retraite yahe non kayondo wahe les institutions yo de devise ya Rwanda wasayabu njawanshi unusia mjaka wajua sha wanu na waensho waili wanu ni wajua o na mjakani c'est pas leur jeu. Harma mada nzima esala kaze kifu tuzemu wa daula haswali ye harma sheso shanzwani hende abeha umuntu watanga harma o ezefami zaho wananyasi ikao wa hundana ni ajali ya hemadamano wa Rema Mizinga nzima hafu sur place si je me trompe pas nzima kaufa après haruma zizunguli yao masikitifu mona yo boko haruma ezaka uzungulia ketubidi president Nzwani baba fuadu juzi ketubidi president Jau ketubidi nina ya muda vuni maizo munyibaraka edaza manzuani bavuni mwizo munyibaraka edaza manzuani nizo kiki yaka utotolea oka raisi ati jempaje raisi ati nyanzuani nizo munyibaraka wakauhamba raisi ati nyanzuani amkata bada wawa bade opposition bavuni maizo pia walu hata ngabu wangu wali haruma serikali na nusu wali haruma ezi mengoni mwamri ikao wakauhanza wa disiade watante wa disiade raisa zali ya Nzwani kujuhamba waenda mpaje yende abeho mwono watanga haruma wangu ikao wafu usiku wa hemandamano. C'est pour dire kanabanu gasi harma ezi mwa daula ngene ezi. Mais à ma grande surprise, j'ai l'impression ya ukanangabu wandu walio harma ezi hofikirani hawa balangu na ukana balangu afanya ondo na balangu anikawa vuli adversaire politiko hao mnibaraka na kikine letengwela hao wakena vu usoniwaze position politique za hao. Tijaba njeni mabeno wenzima milewe yokana wanu raisa zali havotenu wa Komori ile raisi waho wa Komori Rwamanza au Watsomanza songe zingudi yafanya raisa zali ngujohenda haina bahana joka hanza yende harume ardhi ya Komori na wakana wenda havu ekeleo gabo wangu ikao ngo harimezi wazingiza raisa zali des élus municipaux, des élus nationaux, des élus msujua
ma conseiller quelque part, ma directeur quelque part, hata ma ministre qui est vous dissuadez au président. Vous voulez vous empêcher, vous aidez l'opposition. Harma opposition wao warenga yokana Rais Azadi ya Tselinzwani ili ya mwonaiji ya tirua tena hende ya veko mwomatanga. Vous voyez le danger, c'est que harma hizo pia e danger nini mtohelewa musyani mtohelewa yokana yaboneka opposition vous deux mprive rais wa hedaula ya tsende harma ipande harma arvu ya hensi kawo yeye ndawirumu. 3 nikanvu wala wakafanya manifestation politique tu doka udai bo wakafanya manifestation kama la wakajani mumbili wakana janibu wakafanya manifestation dai mafura ya sihe wakaye janibu ya ukana sisi nga sama parti politique a profiter occasion ini wala destabiliser hizi oandundasi waliu harmezi wa ukarbai politiki ya uampeshera isiate denzuani kujuhamenda beo monatanga harmo mjwa page nezefani hika wapotelewa wawandu hika mwahimika vu ya opposition. Heureusement le chef de l'État et siasa mwi maîtrise nguyelewa zezamana zahe nguyelewa idaraja mnyezi mgamnika nguyelewa iziyabidi afanye ni iziyatubidi afanye. Yunde ibada hati nzima Mwenyezi Mungu yarimika na hikma yinji Mwenyezi Mungu yarimika iraisi wa hatu hauka engeba la Rais Azali kataka enda juzi harmasha siwa shanzuani ya wewe mnyibaraka na kikido wa amondu wa ganye de opposition de wa ganye harmasha siwa shanzuani parce que wa mwampeshe kajenda harmasha siwa shanzuani. Sawa ni wakati Rais Sambi yarengeze njarma problem daina Muhammad Bakari Rais Sambi hawahi hadeside kwa ngono nzuani qu'il pleut qu'il neige baisha drumo wayafesha ngono nzuani ze plan pia ziwa hizisa yokara isi ngono nzuani wakahunzia buwaru wakawamzingiza wakawutende nzuani baba la jau Rais Sambi hawaishilia bas haziro kajeda nzuani haziwa kajeda nzuani nchujua mahamingabi wakataka ya nzuani ifalewa sila military ranzi wendewa wane ranzi wewe wangu wafunge wangu ngesa ila Rais Sambi ili nzuani halafu wazingi za Rais Azali nusu ya hao wakahanzawa warepetere emem eroriyo na Rais Azali nge Rais Azali kajaka ya daiwa waposition wajoka warengemvu hata insurrection ndio kaifanyisha harmasha hizo nzuani ni wanu mazingi za Rais Azali nyarumambia wanu s'il vous plaît Mwenyezi mbabati Rais Azali yemu shida haelewa kama zanogozini bidi nzifani zanogozini kija bidi nzifani s'il vous plaît ye erreur ya toka ifanyisha mara de Rais Azali bala kaja kaida nzua parce que o hafa juzi haruma manifestation yafanyishi nzuani na wanza Rais Azali na watanza Rais Azali shara isi de zoma na hao lazima ende ape mwanatanga haruma zefani zenjema nezeni zijokundo wana wa Komori peu importe wahanu wa nshio haruma insi ya hatu ezo mana hao Rais Azali lazima yende halafu kweli ngamnikao vuye opposition ka objectif hao Rais Azali ya tsebe nzuani halafu kweli ngambreza fikira tena muda wa mwiti Rais Azali ya ukache shaka mtufanya namna ya ukana Rais Azali ya nzuani koma ngolewa koma wandua hundeze tartibu wahundeye namna ya ukana Rais Azali ya nzuani wandua confirme ya autorite ya Rais Azali harmasha ya armensi 2 wandua nesa opposition kana ya Rais wa hedaula haina bahanu wali bwana Mkomori ngujojo henda gena droende ge ahaku yake usoni mwana wa Komori et 3
Rais Azali ndabo mona idarmushe so shanzwani ya rombo natanga armushe so shanzwani yaonesha kana ezajiri osukwa juzi zilati nongo za bidi zijiri naye ngeni mazefami yikao wapotelewa wana hao ya enquête ifanyishie. C'était la communication ya bidi ifanyishie. Nezungu uchalia kana wandu walio armwezi ima wandu wakau anime zafera zile kana Rais Azali ateli nzwani Nezungu ujala kabala wakawa bewa Nezungu ujalia kana vala wakawa njia maudu harmaza hikma za hao shawati zireje tena na mtafadhali alizitireje tena eko mahala ndio na ujiro yile wandu mabidi mwende matowe wa ujiro koma gari juao enamna zango sikufanyishia mahadisi hata no Rais Azali watije wakati na mchuna bara Rais Azali bahi da haina rais wahi daula ujuhuja haukai error yafanyisha wakati wa Rais Samia Azali watunji ya mzuani ila error fata na mgono wangu watogeza Rais Azali atsoda mzuani ti Muhammad Bakari ni gendarmerie yahe wandu wakazinza Rais Sambi haka ze plan pia za kaini mzuani zikaya zifanyishia shawa todawa ambia kana utende Rais Sambi haishia kajeda mzuani basi milango ibaliha complètement zilali za kanza zifanyishia juzi kana wazirais za Azali ya tele mzuani halafu milango ibalihi complètement kikina mwenye baraka na yotongola hao warengele le kazi bas zilali za kanza zifanyishia heureusement wallahi nizingari wa bahati nada waranika Rais Azali ya rudani mba hikma ya ilewa ya ukana kaza nukozi nunja zifanya yabo wami tijizia njela nzwani. Chapeau, Monsieur le Président. Abonge mtafadhali niwanduka rezimi za yezi niwanduka mziki za Rais Azali rudwangalia izo ikao ngazi ndao dans le sens ya siasa yatu rudwangalia izo ikao ekarizifanya ngazi joka en notre faveur rudwangalia izo ikao ekarizamba hawe karizirende ngazi joka en notre faveur ridozi anticipé. Je rends hommage le gouverneur d'Anjouan. Ikao Harme Hadisil, il a battu les pavés. Nora Isazali, yawasuli harmushi soshamzuani. Nora Isazali, yedi abeho mhunatanga harma omjiwampaji. Yende harmazi famiza huwa ndo wapotelewa. Ikawe muhafidhu waheshe siwa shanzuani. Mongoni mwa hikma bahenyezi muyamba dokana la semaine avant que le chef de l'État yende harmoshe siwa shanzuani shaharenge occasion hareseve halahiki ze fami za huwambika wapotelewa mwa na wala harmu wandamano pour montrer ya ukana ngeni ngoni mwemsiba ikawo ujiri wakensi wadoli mbia ya enquête enamne evolueo wando juu exagere hindi hundu dhamana wanuke na utugeza kana lewe kamnunge na dhamana kaka uzisa ebanze ngozime katifanya hawe katambia raisi hawe katifanya ngozinge joka njema kazi na kanjema shakutsorenga decision watsakana hufikiri ye retombe ya hezeno gozuka fanisha bala yunziru hama wakati mahsusa madaumu yunziru harma wakati mahsusa madaumu tiparambilwa hadisi ni mnumzee zima ujumrehemu hama ukana eka huo mundu ane mnungu huyengo nungu aminya ukana katina mvu hanawe katina mali hanawe katina uzalendo hanawe katina tambanuko ya kukaza
shaka tuhanza dakika tuanza ya huone hatujuhanza hata uchoroha nsi dahiyo ka umshide boka ugoka karibu naye haina wakati burego bahani yaliyo waende bahani yaliyo kado handani kado abidi kado araru haguhuonu daima ujendata wakati wewe gujolemewa nguyengo katuanza shaka tina shongi oblige ya kemala parce que haina usiku ngo udobala haina usiku ngo kobala ndawe naye sheka humba dingo ani benisa mswanza au ni hamadamba imiti mbenza bas humba dingo kuja mtsengelea kuja kapa kuja tsengelo bani ali baiba lengu jorengale kazi badala shikana kushida kufanya hata ndongo mais le fait que kana wewe kujielwanye na yeye hujishindi yone maneno kana harmansi hatuila amombe sewa mungu du ramu wa sekuwebe wa remahiyo wa deye shekeda harmansi ila raisa zali mujohenda haina bahamu miezi mga duku mjali yaende haina bahamu ya du desida ukana mide raisu wanu balanga mwanzoni sekwani ya mwanzoni dembeni ya mwanzoni demdenga mwanzoni dembashili ya mwanzoni haina bahana joka hanza hende mujohenda amenge mnyezi mungu jalia ukana زرقو زبير لي أبلا جوز كزم يا بحكمة يا بنمنا يا بنووني وانرويكاو دواليو هرميزي وزنجيز رئيس زالي رانزي بونسي حتى وسويد وجو كزم يا جالية حينا مغوز جو جيري شوالوكا نمنا يكاو ديسيزيون يكاو ngazi جو رنجشيها هاو ngazi رنجشيها ngwarengao walio yabo zijo henda dans le sens ya siasa jimla ya muwahe jaula zijohenda dans le sens ya serikali zijohenda en notre faveur en faveur ya président de la république on doit éviter de wikao gazijo henda contre ya hezi contre ya rais Azali contre ya siasa jimla ya muwahe jaula Tede du ikao ngamobu zimujo riba hikma zimwa jadir kiwa singa sohn duniani arjuna na tena ma video ya saa tena wa ala barakatillah.